Dobar dan i dobrodošli u još jedan Finaxov podcast. Danas na temu anuitetne otplate kredita ili kredite na rate. Sa mnom je kolega Emilio. Emilio, bok. Bok Tamara. Danas ćeš nam malo pričati ti o razlici u stvari između anuitetne otplate ili otplate na rate. Pa i gledajte, anuiteti i rate kao pojmovi vrlo često se miješaju, a bitno da korisnici kredita ih razumiju. Znači anuiteti i rate to su mjesečne su otplate kredita, ali se različito formuliraju pa znatno utječu na iznos otplate tog kredita. Znači stambeni, gotovinski i autokrediti, znači to su zapravo oni se otplaćuju anuitetima. Znači anuiteti su jednake mjesečne kvote koje se sastoje dijelom od glavnice, te kamate znači na preostalu glavnicu, pa se svakom otplatom mijenja struktura anuiteta. Znači glavnica duga je iznos novca pozajmljen od banke, a pravilo da u početku kredita u anuitetu znači dominantno otplaćuju prvo kamate, te se s vremenom to mijenja i sve više otplaćuje zapravo glavnica toga. Znači onda otplatom u anuitetima korisnici kredita imaju često zapravo osjećaj da to otplaćuju već godinama, da to jako dugo traje, a da se veličina znači tog neotplaćenog dijela glavnice gotovo i ne mijenja. Ali s druge strane otplata u ratama odmah otplaćuje zapravo najvažniji dio kredita, a to je zapravo ta glavnica. A za razliku od anuiteta, pri otplati kredita na rate mjesečna je obveza znači promjenjiva, znači iznos glavnice u svakoj rati je jednak, a iznos na preostalu glavnicu mijenja se te s vremenom smanjuje se, zbog čega rata postaje sve manja u konačnici. Znači otplate u ratama brža je jeftinija otplata kredita, ali na isti iznos takva otplata u početku kredita zahtijeva veći iznos otplate, te zapravo veću kreditnu sposobnost klijenta. Znači ne može svako dobiti to i mnogo veća količina kredita koja se otplaćuje u anuitetima jer ne može, kao što smo rekli, zbog te kreditne sposobnosti je teško jako doći do te zapravo ratne otplate kredita. Da, mislim da nije često stvari iz tog razloga. Pa ne znam, evo ti si tu, pričali smo o nekom primjeru, pa hoćeš možda u nekakvim brojkama dati neki primjer kako to izgleda? Pa bili smo imali tu neke tablice, sada ako uzmete kredit od 100.000 eura na 10 godina s nekom kamatnom stopom od 5% godišnje, sada da ne ulazim previše u sad taj Excel, to sam bio sebi ga ispisao, vi bi to isplatili, evo tu je napisano da otplata kamate bi vas ispalo na anuitetu 27.267 kuna, dok bi otplata da uzmete na rate, znači ratni kredit, znači ispalo bi vas 25.200 kuna, znači vi bi tu uštedili. Čekaj, prvo si rekao da uzimamo u eurima kredita. Pardon, 100.000 eura, pardon, znači 27.000 eura, a na rate je 25.000 eura. Znači vi bi tu uštedjeli, samo na tome bi uštedjeli 2.000 i cirka nekih 50 eura. Znači to vam je skoro 18.000 kuna. To je ušteda samo zbog toga jer su uzeli kredit na rate. I to se često financira kad ima to na APN subvencije, uvijek je bolje uzeti na rate, zbog toga jer kada se uzima, znači ako ste se zapravo uzeli kredit za stan, znači ako dobite subvenciju od APN-a, znači APN subvencije, znači to je zapravo ovisno, vlada vam sufinancira od 30 do 50%, ovisno o lokaciji gdje uzimate tu nekretninu i to se otplaćuje znači 5 godina i zapravo je dobro uzeti tu neku ratnu otplatu kredita u tom momentu jer na početku imate puno veću amenata na početku i u tih 5 godina kad dobijete tu subvenciju onda je bolje zapravo to tada iskoristiti, a tada će vam i banka puno lakše dati zapravo tu ratnu otplatu kredita. Da, mislim da je to u stvari da se sve objasnio. Dobro je uvijek konzultirati te kreditne kalkulatore. Znamo da tako ima i naš suradnik Toni Milun, da, on
radi na svakakvim kalkulatorima, pa tako i na kreditnima. Znači, ako vam nešto nije jasno ili ako želite malo dublje u to zaviriti, dobro je iskoristiti kalkulator i vidjeti na određenim, znači, brojkama možda koje vas interesiraju kako to izgleda. Da, i treba tu uvijek znači kad uzimate kredit, nije jednostavno, nikoga najrađe ne bih htio uzeti, ali ako se dogodi situacija da ga morate uzeti, naravno uvijek pogledajte prvo, znači morate pogledati kamatnu stopu kredita, EKS pogledati, znači efektivnu kamatnu stopu, znači to su jako važne stvari i to je zapravo, ja ne znam da li ti možda imaš neki osobni primjer sa tim kreditom, da li si ikada možda prije ti neki kredit uzimala, kako je to zapravo izgledalo? Pa evo, moram priznati da nisam do Niste? sada. Da, ne, imala sam tu sreću da nisam morala, ali htjela bih reći da evo, vrlo uskoro imamo webinar na tu temu, dobrog i lošeg duga, gdje ćemo zaista razgovarati o tome, znači postoji, da to tako kažemo, i dobar dug, te neke stvari koje u životu jednostavno ne možemo kupiti u većini situacija bez da uzimamo kredit, kao što je rješavanje stambenog pitanja i takve nekakve velike stvari, ili možda za poduzetništvo nešto što kreira, da tako kažemo, na mogućnost da nešto radimo i da zarađujemo novac, dok s druge strane imamo te, da kažemo, zločeste ili zle dugove kao što su potrošački krediti i tako dalje. Pa ako vas više interesira na ovu temu, svakako pogledajte naš webinar na tu temu, dobar ili loš dug. Evo da, mislim da smo tada sve rekli za ovo tu, napravili smo čak i poziv za webinar, tako koji je sljedeći tjedan, tako da to svakako se registrirajte i poslušajte malo više o dobrim i lošim dugovima. Gost će biti Toni Vitali ili Škrti Otočanin. Da. I evo ga, mislim da smo sve rekli za anuitetnu i ratnu otplatu kredita. Ako imate naravno neki dodatni pitanja, uvijek možete poslati na mail ili nemojte zapratiti naš kontent, znači na Facebooku, Instagramu i na YouTubeu, gdje svaki tjedan stavljamo, znači, novi kontent, gdje imate puno više zapravo tog edukativnog materijala, gdje možete vi zapravo naučiti nešto malo više o financijskoj pismenosti i zapravo o investiranju. Hvala ti, Vinjo, što si nam danas pomogao s ovom tematikom. Hvala ti, Tamara, na pozivu i vidimo se u sljedećih Finaxovih podcasta. Svakako.